Spiritus Sancti. Amen. Amen. In voivoda Dei, Et Deum qui latificat juventutem meam, iudicam Deus et extenda causa mende et non sancta, ad homine liquo et doloso ergo me. qui tu es Deus fortitude meae, quare mi repulisti et quare tristis in cedo dum affligit me inimicus. Emite lucem tuum et veritatem tuam, ipsa verum lucerunt, et ad lucerunt in mondam sanctum tuum, et in tabernacula tua. Et introibo ad altare Dei, ad Deum qui latificat juventutem meam. Confitebo tibi incitare Deus, Deus meus, quare tristis es anima mea, et quare cor turbas me. Spere in Deo, quiniam ad hoc confitebor illi selectare vultus meae et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. in voivoda Dei, Et Deum qui latificat juventutem meam, adiutorum nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram, confitor de omnipotenti, Beate Maria Sancta Virgini, Beatum Michael Archangelum, Beatum Ioanni Baptista, Sanctis Apostolis Petri et Paulo, omnibus sanctis et vobis fratres, quia peccati nimis cogitatione, verbe et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ide opere per Beatam Mariam Semper Virginem, Beatum Michaelem Archangelum, Beatum Ioannem Baptistem, Sanctas Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et vos fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Miserator tui omnipotens Deus, et dimiscis peccatis tuis, perducat et ad vitam aeternam. Amen. Confiteo Deo omnipotenti, Beate Maria Semper, Virgini Beato Michael Archangelum, Beato Ioanni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et tibi Pater, qui peccavi nimis cogitatione verbo et opere. Mea culpa, mea maxima culpa, in Deo precor Beata Mariam Semper Virginem, Beatam Michaelem Archangelum, Beatam Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulo, omnis sanctos et de Pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misereatur vestre omnipotens Deus, et dimittis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeterna. Amen. Indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens et misericordias Dominus, Amen. Deus tu conversus vivificatis nos, Et plebs tua letabitur in te, ostende nobis Domine misericordiam tuam. et salutare tuum da nobis, Domine, exaudi orationem meam, et clamor meus ad te veniet, Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo. Oremus. Cantate Domino, canticum novum, alleluia. Quia mirabilia fecit Dominus, alleluia. Ante conspectum gentium revelavit justitiam suam, alleluia, alleluia, alleluia. Salvavit sibi dextra eius et brachium sanctum eius. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Cantate Dominum canticum novum, alleluia. Quia mirabilia fecit Dominus, alleluia. Ante conspectum gentium revelavit justitiam suam, alleluia, alleluia, alleluia. Kyrie eleison,
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bona voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias andimus tibi, propter magam gloriam tuam, Domine Deus, Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filii Unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscita deprectionem nostra, qui sedes ad dextram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. oremus. Deus, qui fidelium mentes unius efficis voluntatis, da populis tuis id amare quod praetibis, id desiderare quod promittis, ut inter mundanas varietates ibi nostra fixa sunt corda, ubi vera sunt gaudia, per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Amen. Lectio Epistoli Beati Jacobi Apostoli. Дорогие, усялякое наилучшее дарование и усяляки досконало дары гости с горы. Что же будет от Отца святла, у которого нема зменности, а ни тени перемен? Бозуластный Бог наразил нас словом правды, как мы были початком Его створения. Вы это ведаете, мои браты дорогие. Дык нехай кожный человек будет охотно слухать, а повольно говорить и больше, и повольно гневаться. Бог не у человека до справедливости Божией не причиняется. Деле этого откинувши усялякую нечистость и усялякую злость, улагодность и понимаете посеянное слово, которое может избавить души ваши. Deo gratias. Alleluia, alleluia. Dextere Domini fecit virtutem, dextere Domini exultavit me. Alleluia. Christus resurgens ex mortuis iam non moritur, mors illi ultra non dominabitur. Alleluia. Dominus vobiscum. Et cum spiritum tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria Tibi, Domine.
Иисус своим учням: «Иду до того, который меня послал. И никто из вас не питает меня, куда идешь, а не за тем, что я сказал это вам, сум огорну сердце ваше. Але я правду кажу, для вас корисно, как я дошел, бо коли я не дойду, потешитель не прийде до вас. Коли ж отойду, пошлю его до вас. А коли прийде, переконає світом греху, об справедливости и об суде, об греху, бо не уверили в меня, об справедливости, бо я доходжу до Отца, и уже не убачите меня, об суде, бо володар этого света уже ослужен. Я ще маю шмат, чого вам говорить, але тепер не можете знести. Коли ж прийде на дух правди, научусь вас усілякій правді. Бо не буде говорить от себе, але скаже тое, що почує, і обвестить вам тое, що має прийти. Ё мене прославить, бо з моего возьме и вам обвестить. Laus tibi, Christe. Дух правди навчить вас усілякій правді, каже між іншим нам Збавця у сьогоднішньому Святої Євангелії. І сапраўды, коли гэта так, то гэтую правду мы павінны нясумна пазнаваць. Правду Христовую мы павінны полюбіць, праняцца ёй і паводле яе жыць. Але ведаем, што, на жаль, схільнасць чалавечая, наша слабасць чалавека такая, што вельмі часто мы, на жаль, больш выбираем, любім фальш, чым правду. І таму гэтыя словы Христа адносяцца ж не толькі да апостолаў і да іх часоў, але і да ўсіх людзей і назаўсёды. Жыць паводле правды, шукаць правду, шукаць самого Христа. Гэтае заданне кожнага з нас. На жаль, ёсць тыя людзі, якія правду ненавідзяць, бо яны надзьмутыя, напоўненыя ганарыстасцю, сапаўсутыя дрэнным жыццём. Правда ж акрываецца плашчам простоты, скромнасці і чыстасці, зазначае ксёндз Адам Станкевіч у сваім павучэнні. Другія зноў любяць правду, але толькі на словах, любяць аб ёй слухаць, але не любяць паводле яе жыць. Гэтыя людзі падобныя да Пілата, які праўдай цікавіўся і пытаў у Хрыста, што такое праўда, але на адказ не чакаў. І так насамрэч шукаць праўды, каб жыць паводле яе, нават і не думаў. Такім людзям не стае адвагі і сілы расстацца з фальшам і цвёрдаю стапою стаць на дарогу праўды. І ёсць тыя, хто любіць праўду. Шчыра жадаюць мець праўду, але не ўмеюць яе шукаць. Не ўмеюць, бо баяцца працы і клопату, з якімі гэта звязанае шуканне. Таксама баяцца расстацца з той хлуснёй, у якім яны прывыклі жыць у сваёй штодзённасці. Такія людзі належна шукаць праўду не ўмеюць, бо шукаючы яе, яны маладважныя і нерастаропныя. Адной ногой стаяць на дарозе фальшу, а другой на дарозе праўды. И, конечно же, таким способом до правды дойти нельзя. Так писал ксёндз Адам Станкевич у палове 20-го стагоддзя. И гэтыя словы як найбольш актуальныя для нас сёння. У гэты час няпэўнасці, гэты час такого хвалявання, нестабільнасці, тады, калі мы не адчуваем такой адказнасці з боку наших тых, хто павінен за нас адказваць, з нашай грамадскасці, калі мы так скінуты на такое сваё, што самі павінны пра сябе клапаціцца,
Гэта таксама зможа Христос сёння гаворыць нам, каб мы менавіта шукалі Яго. Каб мы шукалі праўду шчыра, адважна, разумна, бо праўда нас вызваліць з гэтай хлусні, якімі напоўненыя нашае штодзённае жыццё. З гэтай хлусні, якім напоўненае нашае грамадства. Бо толькі чалавек, які здольны, які будзе жыць у праўдзе пра сябе, пра тых, хто вакол нас, ён здольны сапраўды змяніцца. Хлусня прывядзе толькі да хлусні. Просім сёння нашага Збавіцеля, каб ён паказваў нам не столькі гэты шлях веры, шлях жыцця вечнага, каб мы з яго ніколі не скручылі, каб мы яго не згубілі. Апостол Якуб сёння гаворыць нам пра тое, што кожны чалавек павінен быць ахвотны слухаць і таксама ісці за Христом. Каб, адкінуўшы усялякую нячыстасць і усялякую злосць, з лагоднасцю прымаць тое слова, якое Господь сеяць у нашых душах. Няхай так станецца. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorum cede et tempore, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo verum, genitum non factum, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt, qui propter nos homiles, et propter nostrum salutem, descendit de celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Mariae Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontia Pilato passus, et sepultus est. Et resurrexit tertiae die, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dextrem Patris, et iter venturus est cum gloriae judicare vivus et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confitor unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam ventum in saeculi. Amen. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo. Oremus. Jubilat Deo universa terra, salmum dicite nomine eius, venite et audite, et narrava vobis omnes qui timetis Deum, quanta fecit Dominus anima me. Alleluia.
Orate, fratres, ut verum Christum sacrificium acceptabile, fiat Dei Patrem, sum potentem. Sustifiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudem et gloriam nominis sui, ad utilitate culpa nostra totiusque ecclesiae suae sanctae. Deus, Filius verbum sacrificium veneranta, commercium, unus sum divinitatis participis, fecisti, presta verbum suicida, cognoscimus veritate, sit eum divis moribus, ad saeculum perpetuum nostrum Iesu Christum, Filium tuum, vitatem vitatem, Spiritus Sancti Deus. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sursum corda, habemus ad Dominum, gratias agamus, Domino Deum nostrum. dignum et justum est. Vere dignum et justum est, equum et salutare. Tec idem Domine omni tempore, sit in hoc fortissimum gloriosimus predicare, cum Pascha nostrum immolatus est Christus. Ipsa enim verbus est agnus, qui abstulit peccatum mundi, qui mortem nostrum moriente destruxit, et vitam resurgente reparavit, et idem cum angelis et archangelis, cum tronis et dominationibus, cumque omni militia celestis, exercitus hymnum gloriae tuocamus, sine fine dicentes. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plebis sunt celi, et terra gloria tua. Hosanna in excelsis. Benedictus, qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis.
Хам и Гитур.
nobis pro peccatoribus, omis honor Dei. Per omnia saecula saeculorum, Amen. oremus, preceptis salutaribus moniti, et divina intercessione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimita nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. per omnia saecula saeculorum, Amen. pax Domini, sit semper, vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.
Domine nostrum Deus. Domine nostrum Deus. Domine nostrum Deus. Ecce Agnus Dei, ecce qui tulit peccata mundi. Domine nostrum Deus, ut intres tecum meum, sectam publique ulsamate tuum. Domine nostrum Deus, ut intres tecum meum, sectam publique ulsamate tuum. Domine nostrum Deus, ut intres tecum meum, sectam publique ulsamate tuum. Amen. Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodita in conturum eterno.
cum venerit Paracletus Spiritus Veritatis, ilia arguet, multum de peccato est de justitia et de judicium. Alleluia, alleluia. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. oremus. Ades nobis Domina Deus noster, ut per hec quae fideliter subsimus, et purgemur a vitis et a periculis omnibus erolamur. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convivit regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. ite missa est, Deo Deo gratias. gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. initius nunc et in Dei secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum, hoc erat in principio apud Deum, omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est nihil quod factum est. In ipso vita erat, et vita erat lux hominum, et lux in tenebres lucet, et tenebre eam non comprehenderunt. Fuit homo missus ad Deo, cui nomen erat Iohannes, hic venit in testimonium, ut testimonium per hibere de lumine, ut omnes crederet per illum. Non erat ille lux, sed ut testimonium per hibere de lumine. Erat lux vera, quae illuminat omnem hominem venientem in hoc mundum. In mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus eum non cognovit. In propria venit, et sui eum non receperunt. Quod autem receperunt eum, debite eis potestatem filios Dei fieri, his qui credunt in nomina eius, qui non ex sanguinibus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate viri, sed ex Deo magisunt. Et verbo pro factum est, et capitavit in nobis, et vidibus gloriam eius, gloriam quasi unigeniti a Patre, plenum gratiae et veritatis, Deo gratias. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona Ty między żonami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Święta Maryjo, Macie Bożej, молись за нас грешных, теперь в хвилину смерти нашей. Аминь. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona Ty między żonami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona Ty żonami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Witaj, Королева, Мать милосердности, житье, свобода и надея нашей Витай. До Тебя звертаемся мы, выгнанники дети Евы. До Тебя вздыхаем, стонувшие и плачущие в этой слезолине. Да изъяви на нас, заступница наша Твоей милосердной Божией. И Иисуса, благословенный плод лоня Твоего, зъяви нам послевытание этого. О ласкавая, о литостивая, о солодкая Панна Мария. Молись за нас, Святая Богородица. Как встали сегодня обетцанию Христова. Молимся, Боже, притулок нашей силы
зернила стела на народ Твой, что до Тебе звертается. И про заступництво славной и беззаранной Девы Богородицы Марии, со святым Юзефом и Евраником, и святыми апостолами Твоими Петром и Павлом, и всеми святыми молитвы, что мы заносим за наверное грешников, за свободу и услышание Святой Матери Церкви, милостиво и спорадно выступи. Просторожа Христа, Пана нашего. Аминь. Sancte Michael Arcangel, defende-nos in prego, contra nequitiam et insidias diaboli, esto presidium, imperet ille Deus, supplices et deprecamur, tuque princeps militia celestis, Satanam aliosco spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervacatur in mundo, divine virtute, in infernum detrute. Amen. Cor Iesus Sacratissimo, miserere nobis. Cor Iesus Sacratissimo, miserere nobis. Cor Iesus Sacratissimo, miserere